So we are now in the last Wednesday for the month of June. Praise God. Hello, mga payang gabi. Amen. Malipayin ba kita yan na? Excited? Amen. No, pa yan nga, waray na mga number natin mga lingkuran. So, it's freedom. Kung di ka na pwede lumingkod, kaya waray na makikiagawan imo number. So, praise God. Nga, nagtitikaluang naghihapon natin yan na. Koan. Sitwasyon. Amen. Hallelujah. Nakadayaw ka ba na upa yan ang gabi bugto? Amen. Praise God. Ordinary thing ang pagdayaw. Okay, so set back and relax. Ngan, pag-focus kita, ngadahan message ni Lord. Okay, so let us start. May dako pa kaya na iyo. What do we pray when we need something? Ano ni mo gina-pray kapag kailangan mohin bago nga bado? Ano ni mo gina-pray kapag kailangan hin medisinan imo kag anak? Ano ni mo gina-pray kun kulang hin pagkaon ng lamesa? Ano ni mo gina-pray kapag may rubahay yu balay? Ano ni mo gina-pray? Normally, we pray for God's provision, right? Tama? Lord, I pray you are the God who provides. You are our Jehovah Jireh. You're the one who sustains us. You're the one who gives us what we need. God, I pray for provision. Tama ba? Nag-pray pa ba kamo? Bang hindi rin na. Amen. So we pray for God's provision. Normally, that's what we do. We ask for God's provision. And there's nothing wrong with it, bugto. That's the right thing we ought to do when we need something. We ask for God's provision. Kaya lang, bugto, the problem comes in when God seems to withhold the answers of our prayers. When He seems silent or distant, na-feel natin nga, Lord, it feels like gini-ignore mo't akong prayer. Diba? You are my provider. Then, why it feels like you're not listening? Diba? Nayakan ka, you're the one who provides. You're the one who sustains. Kaya ano nga, it's been months and months. Waray lagi hapon provision. I've been praying for this. For how many days? For how many weeks? Pero waray provision. Then you felt ignored. You felt like ginpabayaan ka ni Lord. Then, we start worrying over things. We overthink. Lago-overthink ka na. Paano na namon monthly bills? Paano na tuition fee? Paano na ang boarding house? Paano na kaya ang weekly groceries? Paano na kaya na ako ni paralitan bago nga tsinelas, bago nga sapatos, bago nga bado, bago nga belt, bago nga bag? Kaya na akong sangkay may daan nahirahan bago nga tote bag yan na. Baga ako nalanuwaray. Madaniran bago nga tsinelas yan na. Madaniran bago nga cellphone yan na. Ako nalang nakawawaray. Then feeling mo, nauurhi ka na. Diba? Bugto, kapag nag-worry nga ni kita, affected po it aton emotional well-being, ngayon aton physical well-being. Naapektuhan niya as well as an aton po spiritual being. Affected hiya nga tanan. And we are all good at worrying. Tanan kita dati mag-worry. Na-admit po ba kamo? Oh, siya ito. I like that. Kadati. Dati kita mag-worry. Madali kita mapektuhan ano, kung sugarito at nangyayari sa aton life. Nga nungod mang gulyot, lalo na if you are a breadwinner from your family, pressure is real. Grabe ang pressure. Kay, kung usa ka lang nga breadwinner, parang hairatobangan, ikaw na ang pinakamayaman na kalibutan. Parang ikaw na ang source of everything. Diba? So gaditon, iton, pressure halay. Na paano naapektuhan bugto it aton emotional well-being, aton physical well-being kapag nagwo-worry kita, na kami ada problema aton sleeping patterns,
we lost appetite, han pagkaon, and we tend to isolate ourselves from others. Asya ito naging effect ha aton. Kasi nag-worry ka nga ni, kulang ang 2 hours. Kulang ang 2 hours or 3 hours. Kailangan umabot ka alas 4, alas 3 ka agahon. Oo, diba? Ano? So, ang nangyayari, pagkaadlaw, medyo lutang kaguti. Diba? Ngayon, ungod-unguran ito ha akon. Grabe na nangyayari akon kanina. Grabe na akong mga lutang moments. Nangangatawan ako. Kaya kanina may kami idurulong nga documents kan chairman. Tigdala ko sumiring nga. Ano ito, chat ko yung chairman. Close ngayon kami. Titinawaan na ako nakatrabaho. Hala, ano nangyayari? Nag-iiniba na ako ora-ora. Chat ko yung chairman. Tingnan kayo mag-friend. Grabe na lutang moments. Asya ito't epekto bugto. Mga paila kuan late 2 days, 3 days. What if nag 1 month na? What if kung nag 3 months na? And then, kasi ring mawaray na kahalata imo. Nagpahusay ko lang ako. Mapait ako bado. Mapait ako kuan niya na aura. Pero bagto, no matter how you try to hide all those feelings inside, your eyes will tell what really is inside your heart. Kita adot imo sapit yan na. Sa kanyang mata makikita mo ang tunay niyang nadarama. Klarado bugto. Klarado ha iyong mga mata nga waray kakaturog. Klarado ha iyong mata nga ginuguluan ka. Klarado ha iyong mata nga ginbubutlawan ka na. Klarado yung mata nga nagsisikahin peace, nagsisikahin rest. Klarado ora-ora imo mga mata bugto without you admitting kung ano talagang imo real condition. Ngan, like all of you damo gyapit akong struggle nga suga dito, mga personal challenge, mga suga dito nga matter. Actually, recently last week, nasa ako kan Lord, siguro ko ini nga week grabe ni ka-challenging. Kay, anamon siya medyo tight hiya. And then, waray pa kami sahod. Tapos, yun nga week, graduation akong bugto. May duha nga cell group. Akong budget, paano daw la ini. So, dito. Then, what I did is, nag-pray ako. Dumaa pa ako kan Lord pag-pray, Then, nag-pray ako. I was just starting akong prayer when God changed what I have to pray. Kasi normally na ako nag-pray, Lord, I pray for your provision. Normal kasi ito natin na gina-askan, Lord. But this time, God convicted me something different. Instead of praying for provision, He want me to pray for contentment. Nasa ko, Lord, dito. And then I continued praying, Lord, help me be contented with whatever you will provide us this week. I believe, Lord God, nga kulang man or kumpleto, magiging malipayin ako, makakaya ko himura anong kailangan ko himuon. And after I prayed for that, hanubog to, I was lead, hininga message, hininga passage, nga naging journal ko itin. Now, dito ko na question nga, kailan ba ngayon natin dapat matutunan ang contentment? Kailangan ba mag-learn kita yung contentment when we are provided with everything we need, or mag-learn kita contentment kung waray na waray kita? Kaya, let's find it out. Bugto ha. Aton message na entitled, Finding Contentment in Emptiness. Philippians chapter 4, verses 10 to 14. And we will be reading from the New Living Translation. Verse 10, how I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live in almost nothing or with everything. I have learned the secret
of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. This passage, labi na and verse 13 is so familiar haaton. Ungod ba? Bagabangat ta ngayon power word everyday ginclaim tayo ni I can do all things through Christ. Yan na, let's try to expound kung ano ba talaga aniya hindi karag signo. Now, for us to better understand this particular passage bugto, before na inihimuon nga power word or memory verse sa aton life, let's look back. Ano ang circumstances ni Paul when he wrote this letter to the church of Philippi? Ano ba talaga ang irahad to situation? So, bugto, waray ni Apostle Paul igyakan. Pero kung basahon natin ang kabugusan, we will realize bugto that during the time he wrote this letter, he was in prison. Again, he was in prison. Apostle Paul and Silas. May kilala ba ka mga priso? May kilala? I don't know kung may ka mo kilala or may mga nakita na ka mga tao nga ato prisuhan. Ano na yun nakikita na iranawang malipayon, bahira or diri? Diri or malipayon? Diri, di ba? Kasi imagine prisuhan out of their comfort zone, warahira ka lugaringon nga higdaan, tanan nga malain, tanan nga worst, maaabat na ito nira. But, diri so God, kan Apostle Paul and his Silas. They were imprisoned and not knowing whether they were about to be released or executed that time. Diri ra maaram kung ano mangyayari haira. And they were in prison not because they have done something wrong. They just obey what God asked them to do, to preach the gospel. Asya ito nila ginhimo. Gin-preach la nira ang gospel. Waray ra ginhimo nga malain, pero na-preso hira. Kaya lang because of preaching the gospel, hito nga certain city, it caused bugto nga ang cultural system ito nga city na nabantad hira. Nabantad hira, and that's the reason they were condemned, they were beaten, they were being persecuted until they were put in jail. Waray man nila ginhimo nga malain, pero gawin preso hira. Asya ito masaklab ng kakatutuhanan. Kita kung gin-isgan kita nga may mali, kita okay la. Pero isgan ka nga ni, nga waray ka ginhimo, ano ni mga baton? Di ba, of course, malain. Ginisgan ka ni mama, imubugtuman ang may sala. Masakit ito niya habuot. And like Apostle Paul, waray ra ginhimo mga malain, pero they were in prison. What a miserable situation they have. Grabe ka miserable. Kay diri lahira basta-basta gin preso. An ira mga tiil gin chained pa. Nga diri ko dira makalakat. They were enchained. Tas anira higdaan. Dirig niran mga yatot. Anira higdaan may mga ihian, mga animals nga makakaupod nira ngadto. So imagine gaano ka worst ang circumstances ni Apostle Paul that time. And dugang pa imo mga kaurupo da prisuhan. Kung yung mga kaurupo da prisuhan, mag-aringasa, magyaw-yaw, magtigas. Di ba personalo-halo iton? Tapos tingilan niyo magkadto. Para niyo makita, ala mo ngayon niyan prisuhan. Di ba? So halo-halo, grabe ang iragin experience, grabe ang kakuri nga iragin aabat. They were moaning in pain. Tanan-tanan naging abat na nira. And they were just doing what God asked them to do. The result of their obedience is they were sitting inside that prison jail. Humanly speaking, mga bugto, kung kita naadahan side ni Apostle Paul, madidesperado na da kita. Madidiscourage na da kita. Kung ikaw, sumugot ka malaka ni mama, tapos wala ka na makauli. Ano ni mo abaton? Di ba, ano nangyari? Kapag, ano sa nga ni nga believer,
Gini-persecute ka. Sometimes nag-question ka, Lord, nag-attend man lang ako Bible study, kaya ano gininisugan na ako? Lord, nag-attend man lang ako ng mga church activities, kaya ano ginpapalayas na ako? Lord, may mali ba ini? Sometimes, when we suffer because we are doing what is right, bugto, we question God. We question, why is this happening to me? Kaya so ganit na nangyari akon. Kaya Lord God, ngayon na Lord, nagsiserve na ako imo. Sugod na lugod nit nangyari akon. Sugod na, mas naging worse lugod ang mga situation akon kinabuhi. Ngan sugad gihapon ito bugto ang nangyari kan Apostle Paul. Pero aton nga niya na, mostly aton tungod kay nagsiserve ka kan Lord, mas naging gwapo ka. Mas naging damo ni mo sangkay. Mas nakakaon ka ng maupay. Mas nagdamo ni mo bado, kay damo na nahatag. Mas nagdamo ni mo gamit. Diba? Opposite bugto before ang situation ni Apostle Paul and ni Silas. Because they were serving God, they were reduced to nothing. Pero yan na, praise God. Because nagsiserve ka kan Lord. Nagtika-husay ka, nagtika-blooming ka, nagtika-gwapo ka. Tugod kina i-influensyahan ka na mga bugto naton nga magdasig nga da kan Lord. Amen? Maaram ka na yan na magbado, maaram ka na yan na kung anong dapat suluton. Maupain impakain mo. Ungod ba? Amen? Diba? Pero kan Apostle Paul, ibabugto, ang nangyari haira. But despite that they were in this place, amazing bugto, kung paano mo basahon ang Book of Philippians. Kasi sa Book of Philippians, di ni Apostle Paul gintot do. Ang pagiging joyful at tanan nga circumstances, pagiging grateful at tanan nga circumstances, and pagiging contented hatanan nga circumstances while he was inside that prison jail. Ha, grabe. Kung gusto mo mahibaro paano maging kontento, paano maging successful na life, bibilingon mo at successful nga tao. Tama ba? Paano maging joyful? Bibilingon at mga tao nga gining-enjoy nila life. Diri mo bibilingon ni Apostle Paul. Pero bugto, through kan Apostle Paul, haniya experience, mas dira naton may realize, ano ba ang ungod nga kalipay? Ano ba ang ungod nga kakontentuhan? Ikaw ba yan na bugto? Kontento ka ba imong life? Happy ka ba ni life nga may daka? Wari ka ba worries? Wari, di ka ba nakaka-experience ng mga sleepless nights? Okay ba ni mo katurog? Okay ba ni mo appetite? Okay ba in mo mental health? Okay ka ba emotionally? Okay ka ba spiritually? And ano ba ang mga causes ito bugto? If you are experiencing something nga nagkakos sa imo, nga mag-suffer ka. Ano ba ang mga causes ito? Kitaon naton hano. How could it be that in such a dreadful situation, one of the most miserable external circumstance, still Paul and Silas were able to sing praises to God? Ha-record sa Book of Acts, nagikinan talaga pero nga dakan Lord. They were praising God, they were singing hymns to God. Grabe ka, amazing bugto. Ako, grabe ko ginlove ang mga writings ni Apostle Paul. Because ito nga iyang mga writings, diri ito niya ginsurat la, out of nothing. Na-experience niya mismo gaano kaupay Lord after all the sufferings, pains, struggles nga pinagdaanan. And if you are one of the person or usa ka nga Kristiyano nga nagsiserve kan Lord, nga nakukurian ka, na challenge ka, nahugulan ka, you can always find strength through han mga letter ni Apostle Paul. And Paul live on to tell this secret. Kay praise God bugto kay ginsurat ni Apostle Paul. At last may na-learn kita. Kaya ito yung mga journal, himuha ito niyo nga book para mag-learn gihapon it iba. Yung mga reflection, yung mga realization, and ma-wisdom nga tika nga dakan Lord. Igsurat ito naton para damo gihapon and mag-learn. Di kaya importante talaga ang may journal. Hinuan may journal nga ni. Hi Apostle Paul may journal. Di ka mo natuod? Paano yung makakasuratan book kung di rin nag-journal?
kundi rin nagsusurat. Pira nga letter an iya na isurat because ginsusurat niyan mga learnings niya. Diba? Si Apostle Paul nga ni nga madasig na may journal. So kita pa kaya nga medyo madasig pala kita? Teka, dasig pala, di ba? So magjo-journal kita. Hiiyo ati leader, kuya leader nga magdasig bugto, may mga journal ito nira. Now, years later, when he was in another prison cell, Rome, Paul wrote a thank you note to the Christians in Philippi, living in that same city, because they sent gifts to Apostle Paul during the time when he was in prison. Ngayon, gin-express talaga niya gaano niya ka-grateful because an ira gift, because an ira pagbulig kan Apostle Paul. Sobra, kung kitaon mo, an gaano ka-grateful ni Apostle Paul, nag-uumapawan niya kasing-kasing ang pagpasalamat. Kung kay ano ginbuligan hininga, mga taga-Philippians nga church. So, kitaon natin, hininga iya letter ha Philippi. Nasi nga ding, how I praise the Lord that you are concerned about me again. Imagine, the word again. Ibig sabihin, before they were doing that, pero pag nag-stop hira, kaya nasing Apostle Paul, how I praise the Lord that you are concerned about me again. Maganala, nahinumduman na't ako niyo. Nahinumduman na't ako niyo, baga nakakalimta naman akadto niyo. Ano kayang reason, I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Evident ora-ora kan Apostle Paul an grateful heart. Dili kita maaram what kind of gifts they sent to Apostle Paul, but sumiring nga ni tao nga praise God. Grabe ito ka grateful. Grateful iya ora-ora nga ini nga mga Philippian believers, they sent gift to Apostle Paul that time that he was inside the prison cell. Diri nagapasalamat just because of the gifts that he received from them. Ano niya ginpapasalamatan ora-ora bugto? An iya ginapasalamatan is an thought that may concern hiraotro kan Apostle Paul. Naging thoughtful hiraotro. Di ba when someone gives you something, it means nanumduman kanira. Naging kada kay rahon na huna. Nag-appear ka ira. Ngan, di rin liya basta gift, but it means something deeper. Ibig sabihin, thoughtful ka nga niya tao, ada ang love, ada ang care, ada ang concern. Kaya ito ang ginpapasalamatan ni Apostle Paul. Nga na ka niya, I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for, but you didn't have the chance to help me. So na ka ni Apostle Paul, nadiri ka rin, sino niya nga, bagin ma-offend, bagat yan naman lang ako niyo kang dumdumi, salamat ha. Kung baga haatan word ba yan na, nanamdaman ka mapagawaan. Paghatag, salamat ha. Pero ano yung depend niya out dayon. I know you have always been concerned for me. Naya niya, I know nga, wari ako niyo kang alimti. It's just that you don't have the chance to help me, to send your help to me. Maybe because of distance or maybe because warahira means of transportation. Imagine, harayo po ang Church of Philippi, nga ang Rome, kararayo ito hinduro. So, usay ito yung reason, nga maybe, waray dahin makag-send, help ini nga mga Philippian believers. Now, what can we learn? Ano na aton matutunan bugto? Hining a verse. Ano ang gusto ni Lord maintindihan naton? By just reading hining a particular verse, medyo makitid or medyo limited ang aton mahikit ang dida. But if we will go back church, book of Acts, dida naton mahikitan what kind of believers they are before. Ano ang klaseng believers sila before? Ang karoon ni Lord maintindihan naton bugto, that the early believers, you know what? They didn't lack anything. Waray kulang haira. They meet every day, they help each other, they support each other. Up to the point nga, they sold their properties just to help each other. Warayan to may nagkukulang, warayan to may ginkukurian. Because tanan nila nagbuburublig, tanan nila naghahatag-hatagay.
Imagine they will sold their properties just to help someone, just to help their fellow believers hito nga church. Pero I don't know kung ungod pa ito yan na mga churches. Ungod pa kaya iniya? Ungod pa ito ha SFCA. Di ba? Di SFCA, grabe na itong bulig-buligay. Ano man na trabaho? Adi, may trabaho. May nakang bado nida. Adi, may bado. May luto ka mo nga da. Sige, mamukad na lang to. Dini, grabe. Grabe aton mga burobligay. Ngan, that's a sign bugto nga nahikitaan ni Lord nga. Ang love nato na kada usa is nag-grow. Ang love nato na kada usa aada good talaga. Regardless kung din katikang, ano nga klase ka, nga tao, ano ni background, we help each other. Amen? Amen. May da mga nahatag na lahi mo, tigda ka na dudulhanin 100, tigda ka na dudulhanin 1,000, tigda ka na dudulhanin 300, tigda ka na papaludan. Diba? Palakpakan natin ang kada usa. So ganito bugto kaupay. We are like the church or the believers in the book of Acts ngan sobra ito hi Lord nga nalilipay. Bugto i-continue po ito natin culture because that's the culture that God wants nga ma-develop haaton. Diba? Praise God, nga sugad kita iton. According kan Warren Wiersbe, nayakan niya, these Philippian believers had been concerned to Paul, but they lacked the opportunity to help. They were concerned. They were actually concerned to Paul. Kaya lang they lacked the opportunities to help. Whereas the believers today, we have all the opportunities. Pero, waray na concern. Pero dirito ngo di SFCA. Amen? Amen. Dirito ngod nganhi. Didi at church, burobligay kita. Kung waray ka pagkaon, ayaw pag-alang, pag-chat la. Kung waray ka kwarta, pagbaktas na lang. Kung waray ka bado, o sulot ko pala ini, ikaw naman sunod. Diba? Ang sapatos, okay, next week ikaw naman liwat. Burobligay lagi tawaray problema. Amen? Bisan ngayon mga inner kuan, naguhuram-huramay pa. Grabe nga dit aton burobligay. Bugto, you know what? When there's opportunity to help, be the answer. Ayaw na pag-alangan nga, ay Lord, magpre-pray ako. Mag-pray ako nga, ikaw, mamiling kahintao nga mabulig iya. Bugto, ikaw na mismo. Be the answered prayer to someone. And it will only happen kapag may na kita matured mindset. Again, it will only happen kapag may na kita matured mindset. Ano yung matured mindset? Amo po niya. Hindi na mabulig akon. Hindi daan maupod ha akon. Hindi daw lang mag-encourage sa akon niya na. Hindi daw lang mag-chat man la akon, kumusta ka na. Kung wala nagkukumusta mo, kumusta himself? Oy self, kumusta ka na? Ayun na ito, immature ito, wag ka na masyadong emotional. Ano ka ba? Tama na yan. Be matured na kita. Anay daw, yan nga adlaw, dapat may dako igkumusta. Dapat yan nga adlaw, may dako masyira ng encouragement. Yan nga adlaw, dapat may dako ma-pray. Dapat yan nga adlaw, may dako masyira ng word of God. Tama na ito nga pag inuko ito di nga place nga gusto mo ikaw nala. Tama na ito. The more that you will be concerned to others, the more nga mag-grow ka kasi nahumok ang imo kasing-kasing. The more nga naging fertile ang imo heart. Ngayon, pag fertile ang imo heart, bugto, it is so easy for the word of God to grow in your heart. Amen ba? Amen. So, tikang nga na bugto ay na paghinulat nga, hindi lang matchat haakon. Hindi lang mayakan na akon nga, oy, okay ka la? Pamilingin iba nga, maram ka ako, di ako okay. Pwede mo ako ka-istoryahon. Pag-volunteer na lang. Malita, ano? You know what? Papriyas ka laulog kita. Papriyas la kita mga struggle. Papriyas la kita ginaabat. Maupay nga ni kamo kay mga members pala kamo. Maging leader nga ni kamo. Wala na yung magkukumusta. Wala na yung mag-encourage. Kaya,
pinangkakapitan talaga namon maopay tam journal. It na pagbasa Bible kay grabe di na talaga source of encouragement. Pastor nga ni ngay pastor dit na ngumusta akon. Ako na nagbo-volunteer, pastor, grabe ta kinagyan. Tapos malingil ati akon. Makipag-pray ka lang kita. Di ba? Ka-strong ni pastor. Kasi hindi mabugto. Tapos ikaw maubahon ka, waray laka greet nga good morning. Okay ka la? Nauba ka da yun. Diyos ko bugto. Tama na kita ito nila nga stage. Kailangan mag-seek kita ng encouragement, contentment. Didakan Lord, diri ha tawo. Kay bisan gaano mo ha-close, gaano mo ito yung ginuupod-upod ka daad lang, ma-feel kahaiya, kay diriya perfect. Damo ako na batyan niya na, ate, akong si leader sugad ini. Ate, akong si leader sugad ini, kay ano, imo si leader, ang Ginoo ba ito? Masakit ha akong nagiging si leader, liwat ako nga naluluoy, liwat ako haira. Adito ako niya confirming, what you will do to your seal leader, hihimo nito haimo ito yung magiging member. Because you cannot change the principle of God. You will surely reap what you sow. Diba? You see, leader bugto, hinan pinaka maintindihon ora-ora. Hinan pinaka mainampuon na imura-ora. Kapira mo yung i-reject, bayai, ignored, pero adaya, di ba? Adaya. Willing mamati, ginire-reach out ka, pero ikaw, pirmi ka lang nauba. Pirmi ka lang nagpapaharayo. Bugto, pasalamat ka nga may si leader. Nga diri na give up imo. Ito yung mama magugulan imo, pero tim si leader nagpapadayon pag-pray ha imo. Amen? Tapos nagipinasaway ka. Bugto waray ka maibubulig ha imo si leader bisan gaano ka buutan, bisan gaano ka upay. Diri mo mababalikan ang tanan niya nga sakripisyo. Diri bisan paguti. And the best thing that you will do to your cell leader bugto, pag-lead in cell group para maabat mo liwat. Amen ba? Now, let's talk about contentment. Kaya ano, nayakan ni Apostle Paul nga contented hiya itong aya situation. Now, I want you to imagine something, a picture nga, para iyo, ito yung a picture, nag-picture out iyahin, kontento nga kinabuhi. Ano ba ang pagiging kontento ha iyo? Sige da, pag-imagine daw ka mo. Parehas ba init iyo na-imagine nga, pagiging contented life? So God, travel with Joa Bells. Wow, di ba? Tapos, wow, may dinala bagong nga balay. Di ba may mga pangarap? Pangarap sa buhay. Di pa? Wow, mga estudyante naton. Di ba? So, contentment, it is something that all of us naturally need and long for, and yet it is something that people seem to lack more than anything else today. We always want to be contented. We always want happiness and comfort. Pero asya ito waray haaton yan na. Asya ito ang kulang haaton yan na. Kaya ano daw lahat no bugto? Ano kaya ang problema? Ang problema kaya is waray kita ito or ang problema ang condition na aton heart. Kaya kung kitaon nato ni Apostle Paul, from his own statement, kitaon naton, verse 11, nayakan niya di, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. So, nayakan niya mga Philippian believers nga, diri ako naghinulatan iyo mga gifts. Grateful ako that you were thoughtful about me, hala akong situation niya na. Not that I was ever in need. Diri ako nagsurat tayo to tell you that I'm always in need. I always need your help. For I have learned how to be content with whatever I have. Natutunan niya maging kontento kung anon may ada. Diri kung ano-ano waray.
Gin-explain niya clearly, bugto, that he was not always in need. He was not complaining. He was not complaining nga may mga times nga nakalimtan niya. He was not complaining nga may mga times nga wari na bulig ha iya. He was not complaining. He was not angry with the Philippian believers nga yinalay ra otro nakainomdom ha iya. Pero kita no, nakuro kalimtan nga ni kita. Malain na naton mga buot. Madali kita umuba, madali kita mag-complain. Did explain ni Apostle Paul that I've learned to be contented with whatever I have. Natutunan niya maging contented hakon ano nga sitwasyon may dahiya, hakon anon may dahiya. Waray yang magbilingan iba. You know what? An source, an real reason kaya ano kita na diri kita satisfied kasi ginibiling-biling naton an waray dida. Ngan di rin naton gina-appreciate ko na naada dida. May ito reason. But for Apostle Paul, kung ikaw an aton sulan prisuhan, makakayakan ka ba nga, I'm contented with what I have. Imagine, timihigdaan, prisuhan, mayayakan no ba iton? So makita naton bugto, that Paul's source of contentment is diriyati nga external circumstance. Again, contentment does not come from external circumstance. Di rin nagtitigang nga mga external circumstance. Waray arkon, waray higdaan nga maupay. Waray maupay nga mga gamit nga ato sulod. Waray comfort, waray nga nira light, waray electric fan. Pero nayakan ni Apostle Paul, I have learned. Natutunan niya nga maging contented with whatever he have that moment. Natutunan niya bugto. Actually, ang mga external circumstance, ang mga situations sa aton life, pwede man, nakakalipay man ha aton, nakokontento man kita. Kaya lang temporary lahiya. Like nakapasar kan board exam, sobra kang nalipay, baka nahan naglulumpi sa pagtinangis, syempre board exam. Pero after 3 years, the same labag ihap an imo kalipay, pero may kalabay ihap nagiginakan 3 years. Yes, praise God, napasar ako 3 years na naglabay. Di ba iba na, di rin nasugad. Nagkamian ang pray kan trabaho, nagkada ka, di nalipay ka. After 1 year pala, tumayakan ka na, again, ba nga trabaho? Again, marisay na ako, ano ba yun eh? Diba? So, ang joy, and happiness that those external circumstances gives is temporary. Temporary lahiya. Tanan-tanan achievements in life, mga events sa aton life, they give us temporary contentment. Kaya bugto, if we will base our contentment on the external circumstance in which we don't have the control, bugto, it aton gyapon contentment on and off. Kaya ginsisik naton, per me and friends, kay kairala kuno kita nalilipay. Ginsisik naton ang companion kay para aton hiralaan aton sourcean, happiness. Ginsisik naton ini nga mga sugarin nga butang, we want to travel kay para aton amoy naton pinaka source and kalipayan. We want to do something new kay amoy source na natong kalipayan. Anakon pa kaya na hain di dapit hi Lord yana. Diba? Hain dapit hi Lord. Lalo na yan na it-impact social media. Bugto bisan waray ka problema, nagkakaada ka problema. Kay ano? Okay man laing mo waray ka travel. Pero kay may nag-post, may nag-travel. Ala, kailangan ko liwat ini. Alam, may nag-post, may bago nga bag. Alas, waray ako bago nga bag. Na problema ka na. It's social media na. Bisan waray ka problema, magkakaproblema ka. Kay pag kita mo social media, nagpaarot na irangatanan. May bangs na. O ikaw na lang waray. Ano na, kumusta na? Pagpabangs na liwat. Tanan na, social media may jowa. Ikaw, imbis nga okay ka la, waray ka jowa, ton kinakitan mo post, tan imo classmate, bagan may problema ka na, ano ba ini? Waray ka man unta problema, okay ka man la. It's because we base our contentment, our happiness, ito nga mga butang.
Okay ka man lang nga waray ka ba? Do nga, so ganito ka, pero kay nakitaan mo, hala, an Pinterest, so ganito na adto. Hala, ako, Jonas San Diego. So ganito yung mga bado. Bagan ikalat na problema ka na. Because we always base our contentment, our happiness, ha external things. Ha worldly nga mga standards. Kamo nga mag-uyab, baray makaong problema. Takay nakita niyo mga jowa-jowa yan na kailangan may kuan sa gadini, mga happy mansari, celebration, may mapapamasyada. So, kamo kay diri kamo na kagsuga dito yan na. Masig na dawin ang jowa nga usa. Kulang ka na time maakon. Diri mo ako love. Waray ka nga ni akon magkuon. Inaano na inina nga mga tao. Grabe it impact it social media. Bugto, I advise you, pag stop gihapon ka mo sa pag social media. Ngan i-compare nga, ito nga mga nakikita mo social media, same ba ito gusto karegsignon ni Lord? Kasi bang hindi rin natin namalayan, ang source ang aton worries, source ang aton kagulaanan, it's because ginlook up na naton ang world as our standard. Tungod kaya ni mo cellphone, pag picture mo, diri ka mahusay. Mayo ka na, kailangan kong bago nga cellphone. Kararaot ko, pero may naakon camera. Pero okay man lang, may cellphone ka man. Diba? Akaiba ito yung bakit social media. Di ka na maaram, grabe yung filter ito nga iya pag picture. Grabe bugto. Balitaw yan na kadadamoy young people nga nag-struggle emotionally. Kadadamon young people yan na nga. Ano mo din yung problema hininira? Napausa talaga ako. Napausa talaga mga problema hinira. Okay, kaya grabe ngayon social media. Kaya bugto, it's good nga sometimes mag-fast kita social media. Contentment does not come from material things. Diri dapat magitikang nga mga material things. The world standard of contentment is also based on material positions. Kung may ka bagong nga balay, kung may ka mag-upay nga mga gadgets. Labi na yan na, ginpopost dahi na Facebook. O di naman palita, may encourage ka dahi, napalit ka dito. Diba? Tapos, ang picturehan na wong, grabe ang malipayon. Grabe ang smile, kahusay, di ka liwat. Akala mo, pag gamitan mo ito, pare sa mo kahusay. Takay, asya, agad lagi at tim na wong hito, di ka agad magbabag, Tapos naninisan ka na pa ikaparalit. Kailangan ko ini, kaya siya inaka doon picture. Masusuka ditak na mong. Magto diri ka na't mababag-o. Kailangan natin makontento kung anon mayada kita. Actually, they are good for us. But if they become our security and source of contentment, bugto, it aton contentment gihapon, mawawara gihapon na tiya. Temporary lahiya. Kasi an external circumstance and mga material things, they are those things in life that we don't have the control. Waray kita control. Bisan ito imo sangkay, waray ka ta iya control. Bisan anon may da nga butang, waray ka ito control. Bisan gaano ka upay imo cellphone, gaano ka upay imo bado, suluton mo ito adlaw-adlaw, maabot it time nga, marurubag gihapon ito niya. Marurubag gihapon ito niya. Team cellphone, marurubag gihapon. Everything is subject to decay. Kaya praise God, ha life ni Apostle Paul. Nganaya kaniya, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Kita yan na, diri kita madali makontento kung whatever we have. May da ka na sandal, kailangan mo pumalitan sandal nga pointed. May da ka na sapatos, kailangan mo pumalitan sapatos nga medyo maupay. May da ka na bag nga bado, gusto mo pumalitan bag nga bado, may da ka na bag, kailangan mo pan 5 nga bag. Sida, ihapadot iyo bag, pinpira ito kabugos. Gutay lait duha. Mga babae, ala ito, mga 5 nga na pulo. Nagdamon aton mga bag. Kaya syempre, gusto natin pag kumadto kita merkado, iba nga bag. Gusto natin. Pag may birthday, andurod ako nga bag.
Iba-iba nga gamit. Ilan mga bahay kadamon kaartihan naton, Diyos ko. May uyab ka? Charla. Joke lang, Clark King. Kaya it is very dangerous bugto kapag aton source and contentment ngan kalipayan is ang mga external circumstance and ang mga material things. It is very dangerous kung himuon naton ito niya. Now, ang word nga contentment po bugto, it came from the Greek word which means self-sufficiency. Self-sufficiency. So, contentment means to be sufficient or adequate in one's self. Buo ka, kumpleto, sufficient ka nga dahi mo kalugaringon. Ibig sabihin, kung anon may dakain mo kalugarin, kontento ka na. Kung ano ang kulang, di rin na ito makaka-apekto mo. Whatever the circumstances, ano man ang mga butang nga may ada, kapag buo ka na hain mo self, inside of you buo ka, you will be contented. Kaya lang, nagkakamadan yan, new definition yan ha aton generation. Ha aton pagiging contented, kailangan may dakit na hini, kailangan swadinit aton life. Kailangan kay may motor na hiya, kailangan na motor ka na liwat. Aton niya na contentment, nag-iiba na an meaning. Now, my question to you is, ano ba ang reason na imo worries yan na? Do you think you are a person nga ginapakita mo nga kontento kahit imo yan na kinabuhi? Again, are you contented with the life you have? Pastor na. Pastor lang content. Are you contented? Sure ka? Kontento ka ba? Ano ba bugto? Din ba nakadepende imo contentment? Ano ba ang source hiton? Din ba ito tikang inabugto? Now, what will happen to your contentment if your health goes bad? Nagkaada ka sakit. Nagsuffer ka ng illness. Makukontento ka labagihap. What if you lose your job? Mawarayan ka trabaho. What if maruban mo cellphone? Ayaw ko na, ayaw ko. What if magkameda kang problema yung family? What if you will be treated unjustly? What if may mga tao nga magrurubaha imo, magkriticize sa imo, contented ka labaghap? Bugtong, I believe affected kita iton. Kay tao la kita. Affected kita. Hinuman diri masakitan maruban cellphone, di ba? Adlaw-adlaw mo ito upod. Hinuman diri masakitan kung may dahay mo nagdadaot. Malain hiya. Pero kapag ikaw, madali ka maapektuhan ito ng mga tao, you will live hanira expectations. Ikaw lagi apit magsasuffer. Kung nakadepende kita, hatao nga nakadepende kita, ito nga mga butang. The danger of seeking for contentment from external circumstance is we don't have the control to hold them, even our loved ones and our health. Kaya pala yung pastor nasakit niya, bagan okay man laya. Nabaya-bayaan ko ito yung niya lausa. Ito na yung pastor, di ba naaraba? Okay, lagi hapon niya. Ungod ora-orakan, pastor, iningakan Apostle Paul experience. Nga bisan nakasakitan, waray complain. Waray. Kita nagkulang lang baraya da iskilahan. Baga na narubaan bugo sa kalibutan. Pag pinanoblema, may baray din pa ako, 15,000 pa na. So, good na aton mga reaction. Actually, mostly na aton worries is ang mga butang din kakalibutan. Ungod ba or dere? Ungod. Mostly na aton worries about money, about our career,
about our future, about family. Amay taton mga worries. Ano na ito na kauno na itong susuluton. And actually, nobody wants these things to happen to us. Adiri kita nga nangyari ito haaton. But, diri naton maiwasan. Waray kasi kita kontrol sa sitwasyon. Waray kita kontrol kung ano mangyayari buwas. Waray kita kontrol kung ano mangyayari sunod nga adlaw. Diri nga ni kita maaram nga magakamay na COVID-19. Surprise kita nga tanan, di ba? Surprise kita nga tanan. Kaya bugto, we need to learn. We need to learn how to be contented. Hakon anon maeda kita. Hakawarayan, hakakurian, di na talaga nakikita kung hino ang source sa aton strength, hino ang source sa aton joy, hino ang source sa aton contentment. Di na talaga nakikitaan. Kapag madali lang ka nga ni ma-discourage, kapag may nangyayari nga sugarin, ibig sabihin, di talaga Lord, ang gintitikangan ito. Pero ikaw matawa-tawa ka lang nga ni, gihapon, joyful ka lang gihap, ada ka lang gihap kan Lord, bisan ano na nangyari imo life, ibig sabihin, ang source ang imo kalipayan, ang imo contentment is He Lord talaga. Pero kaya ano, kadadamon Kristiyano nga nakukurian. Ano ang problema? Mugto ang problema, diri okay an imo relationship nga dakan Lord. We are chasing after those things that we thought could satisfy our heart. Ngan gintatalikdan naton an usa nga magfe-feel hanbuta nga ginchi-chase naton. We always give excuses. Bugto, the number one target of the enemy in your life is not nga maging successful ka. Is not nga naadi ka church. Ang number one nga target an enemy imo life is an imo relationship nga dakan Lord. Once maruban imo personal relationship nga dakan Lord, ruba na nga tanan. Ruba tanan. Madiri ka na pagpakita imo sa leader. Madiri ka na pag-church. Madiri ka na pag-ministry. Tanan-tanan na affected diya. Hahayaan mo ba iton? Hahayaan mo ba? Bugto, it is your relationship with the Lord. The number one target of the enemy. And pakiana yan na, kumusta imo relationship nga dakan Lord? Kumusta? Ani mo seeking time? Kumusta ang imo life nga dakan Lord? Kumusta kaya ito yabugto? Kumusta ang imo commitment nga dakan Lord? Maybe bugto, you are so busy. Maybe you are doing so many things nga di mo na mamalayan. Harayo ka na ngayon kan Lord. Di mo na malayan. Waray ka na prayer time. Waray ka na seeking time nga dakan Lord. Mugto, go back to where you left God. Kay bangin nagsisik ka mga butang nga kalibutan, nga kasiring mo, amon magapalipay haimo. You will never find contentment ha mga temporary nga butang. And I realize, bugto, from that I realize that contentment is a matter of the heart. It's a matter of the heart. What is in your heart? Not what is in your life. What is in your heart? Kasi, bisan ka pamayadahan nga tanan, you have the things you want, bado, ini nga mga gadgets, nakaka-travel ka, kapag waray healer da imo, you are still empty. You are still empty. Bisan gin-enjoy mo itong tan nga butang, you are still empty apart from God. And how many believers today are still empty inside the church? Diba? Bugto, our hearts are not designed to be satisfied with the world. It is created to be satisfied only by its Creator. He Lord la an makakasatisfyan imo kasing-kasing. He Lord la an makakapunuan imo dughan.
Every time nag-worry isa nga tao, it's not because may kakulangan na iya life. It's not because waray Lord mag-sustain na iya. Ang pinakadako, permi, nga reason na aton worries, harayo kita kan Lord. Harayo ka kan Lord. Kasi when you are near to God, bugto all things will appear small because He Lord nandako ha imo life. Nagwo-worry kita kapag ang mga problema naton daggo na ngan He Lord gumuti na hiya. As if He Lord waray na ya kaya aton life. Kaya kailangan natin bugto i-work out an aton relationship nga dakan Lord. Now, what is the secret of contentment that we can learn from Paul who was in prison when he wrote this letter? Una, learn to appreciate the simple things in your life. Again, learn to appreciate the simple things in your life. Naya ni Apostle Paul, verse 11, I have learned to be contented with whatever I have. From this context, nakitaan natin that Apostle Paul may daya grateful heart. Ano niya pa yung grateful heart? Diri because may daya big things sa iya life. Ano niya grateful heart? Nagkamiada yan grateful heart because maarami niya that everything he owns right now comes from God. Amen ba? Dako man ito orgote. Tungod kay tigang ito kan Lord, we need to be grateful. Do you think big things laban ginahatag ni Lord? Diri ba ang small things? Tanan ito tikang kan Lord bugto. That's how we learn to be contented in life. I-appreciate nato ng mga simple things sa kinabuhi. Nag-worry kita kasi and aton focus nala how to have this, how to attain this, how to achieve these things. Di na nato na-appreciate ang mga simple things sa aton life. Di na nato na-appreciate nga, uy, nakakariyo ka pa, may ginkakapi ka pa, may ginkakaon ka pa. Kasi memorize mo na yung prayer ha, aga, paniaga, paniod, panigabi. Thank you Lord for this food. In Jesus' name, Amen. Sometimes waray na didan heart. Di ba? From this book to, you know what? Hiningagin meditate ko yung mga words ni Apostle Paul. Paano mo mayakan niya? Grateful ka, even you are inside the prison cell. Paano mo yakan nga, Lord, thank you nga suga dito ito mo circumstance. Pero kita kaupay at kabutangan, diri kita grateful. Kaupay at aton mga gidsusulot, pero diri kita grateful. How come Apostle Paul inside that prison cell still grateful nga dakan, Lord? Kaya ano bugto? He knows the God he is serving. Kilala niya ang Ginoo nga iyagin si serbihan. Maarami that the God who called him will never ever leave him. Maarami nga bisan hito nga sulod nga prisuhan, kaupod niya ang gamhanan nga Dios. Amen ba? Bugto, how do we learn this? We need to learn, bugto. We need to know and realize that our God is a sovereign God. Kaya we are always encouraged to have our journal, to know God more and more and more. The more you come to know God, the more nga taman imo respond sa kada situation. The more nga taman imo attitude ha mga tao in front of you. It's your personal relationship with the Lord that will determine how will you respond to people, to circumstances. It's your personal relationship with the Lord. Now, Apostle Paul, he was grateful because he believed that God is sovereign. Ano ba ang word niya sovereign? Sa manigang ang word niya sovereign, ibig sabihin, kayang-kaya ni Lord i-orchestrate and bisa ang pinaka-worst nga circumstances to turn out to be your own good. Remember niyo ang story ni Joseph? Hino nakilala kan Joseph. So, Joseph, his story illustrates the meaning of God's sovereignty. He was sold by his brothers when he was just 17 years old to the Egyptian traders. And when he was there, ano nangyari iya? God revealed 7 years of famine and 7 years of plenty. And it was through Joseph's interpretation, di ba? Through Joseph's interpretation nga
um, and dream ni Pharaoh na-discover an ungod nga meaning. And because of that, he was elevated nga maging ika-second nga ruler ha Egypt. Second in command hiya kan Pharaoh. Now, to make the long story short, umabot ang time nga na-reconcile hi Joseph and his brothers. Na-reconcile niya. Ngayon niya mga bugto, syempre guilty rin niya ginhimo kan Joseph. Pero noon niya ka ni Joseph? Naya ka ni Joseph, God did send me before you to preserve your life. But as for you, you thought evil against me. But God meant it unto good. So dito ang pagunahuna ni Joseph. Maarami nga sovereign ni Lord. God will cause even sickness. God will cause death. God will cause anything bugto. Pero kayang-kaya lagi hapon ni Lord, i-turn ito into your own good. Amo itong sovereignty ni Lord. Kaya niya i-orchestrate, kaya niya ayuson ang mga butang-butang nga diri naton kaya i-control. And Apostle Paul himself experienced this. All things work together for the good of those who love God and are called according to His purposes for them. All things. Kapag aada ka na hakamot ni Lord, when you are a child of God, maaram ka that God will not permit anything without His permission. Diri niya digaalaw ang mga circumstances nga diri ano niya gin-permit. Bugto, ano mat imo circumstances yan na? Diri mo man ito yung ma-appreciate, pero I'm telling you, God knows that. And God has to allow that to happen in you because may purpose ito He Lord. Sometimes we can't just understand why. We can't just understand kaya ano ikaw. That's why there is faith. That's why you have to trust God. Kasi an aton understanding, limited lahiya. Di naton makomprehend na ginihimo ni Lord. His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Most na naton mga experiences sa life, di rin naton maintindihan. Ang mga troubles na ginaalaw ni Lord. That's why I'm telling again and again ng mga young people, kaya may faith ka. Di da mo i-ga-applyan imo faith. May kakulangan ka ba? How will your faith work through it? May sakit ba? Ikaw o imong pamilya? How will your faith work through it? Bugto. Paano ba mag-work ang iyong faith? Matay ka ng exam, paano mag-work ang iyong faith? Nagsasali group ka, paano nag-work ang iyong faith? Pag may faith ka, bugto, always mo mayayakan, all things will work together. Bisan out of control mo iton, you will rest in God's sovereignty, that even those things na di mo kaya ayuson, kayang-kaya pa rin ni Lord. Kaya nayakan ni Warren Wiersbe, life is not a series of accidents. It is a series of appointments. Waray aksidente kan Lord. Waray aksidente nga dakan Lord. Tanan ito may purpose. Nainumdum ako ang gin-share ni Priscilla about kan Samuel, kan Saul. You know what? Paano naging king si Saul? Ang nangyari po, nawara ang donkey. Nawara ang donkey, and then, King Saul was commanded by his father to look for that donkey. And then, nawara na ito nga donkey. It took how many days para mabili nga ni Saul ito nga donkey. And while Saul was looking for that donkey, God was whispering to Samuel, he is the next king of Israel. Di ba bugto, ma-imagine mo gaano ni Lord ka sovereign, gaano ni Lord ka powerful. Kailangan ma-lost anay ang donkey. From donkey to destiny. Kunwaray ig-obey ni Saul ang simple command and iya father, do you think mabibili nga niyan destiny? Dere. Kaya sometimes we don't want to obey the simple things. We don't want to do the simple things.
Dili kita maaram, nga may bidang kila ito yung pagkita, but it will lead to your destiny. Naintindihan po ba naton? Dangkilaya, naging pabiling. Pero, tungod na niya obedience, tungod nag-obey la ini King Saul, niya father, ginbiling niya, di ka maarambog to. Habal ginihim mo ito nga mga simple things, sabang nag-obey ka gudti-gudti. The Lord was whispering to someone, iniya magiging leader niya, iniya magiging sugad niya, iniig-promote mo iniya. Diba? Kaya bugto, ig-appreciate, ayaw pag-alang, pag-obeyan mga gudti-gudti nga butang. Obey. Hindi ka maaram, prepare ka ni Lord for your destiny. Amen? Malipayon ang kapabayan natin maginimo kan Lord. Ayaw i-compare mo self, nagkitikang pala ako, hiraharayo na. That's okay. That's okay, bugto. Your simple obedience, di ka maaram, it will lead you to your destiny. Because God is sovereign. Maaram niya paano i-orchestrate tanan. Ngan pag maaram ka nga sovereign He Lord, you can rest in Him. Di mo kailangan i-force ang mga butang, di mo kailangan i-manipulate ang tao, di mo kailangan mag-force ang mga tao. You will be contented kung ano nga circumstances nga may dakay. Maaram ka nga, Lord, the Lord is able to work all things together for your own good. Amen ba? Kaya, bugto, ayaw i-underestimate ang mga simple things sa gintatapod ni Lord haimo. Ginsusugwan imo kag anak, ginaalay na imo leader, ginaalay ni pastor, ginpapahimuhan imo teacher. Mga gudti-gudti lang ito nga butang. But somehow it will lead you to your destiny. Bisan he David, he was just tending sheep when God called him to be the next king of Israel. While his brothers nakadtoirahan war, nakadtoirahan irabalay, he David nakadtunahan field, nagtatendan sheep. Pero ang ginbiling ni Lord, he David. Diba? Di rin niya mga bugto. Because si David, and may the obedient heart. Amen ba? Now, the next thing we can learn about being contented is to ask this question. Ipakiana la ini nato na atong kalugaringan kasi ginimo ko ni akon gihap. Tanan ba bugto nga may da kaya na, do you think worthy ka ito? Worthy ka ba ito nga may da kaya na? Kasi once you see yourself nga you're not worthy for that, bisa ano ito kadakor kagote, you will be thankful for that. Maging thankful ka. Guti man iti ar dako. Pag makitaan mga dirigan, ako worthy hini. Kaya ano pa ako magko-complain? Kaya ano pa ako magsisikan iba? Kung di rin nga ako ini worthy. Kaya ano, worry ka pa? Kung makitaan mo ikaw lugar nga diri ka nga nito worthy. Na always guniyakan kan Lord, whatever I have, wherever I am right now, it's all because of the grace of God. Apart from the grace of God, I have nothing in me. Because there's nothing in me to be worthy to be given all of this. Waray. Waray bisan guti nga para akon worthy ako to receive all the blessings from the Lord. Kaya always ko guniyakan, Lord, thank you talaga, Aurora. I am always grateful for what you are doing in my life, for how you provided me with everything that I need, because I don't deserve this. Direk ako deserving hiningatanan. Bugto, if you will develop that kind of heart, nga waray worthy, ay mo kayo nugintahan ka ni Lord iton, magkakamay da contentment. Maaram ka that the grace of God is sufficient to sustain all your needs. Nga diri kailanman nagkulang ni Lord. That's His grace. And pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, diri kulang. Sufficient ang ginhimo. Bugos.
Kung nakaya ngayon ni Lord, bayaran tanan nato na sala, ano pa kaya gutoy na ito nga imunid. Bugto. Gutoy na ito ora-ora. Ginhatag na ni Lord tanan ha aton. Dissatisfaction is a result of thinking that we deserve more, I need more, I want more. May ito nga, may dakit ang mga dissatisfied heart. Kasi we want more, we need more, we long for more, we think we deserve more. Kaya, ipakiana imo kalugaran, Lord, nagkulang ka ba akon? Lord, hindi ba nga may da ako yan na? Tikang bay ni kanino? Ano ba ang reason nga may da ako ini? Kaya, praise God. Praise God nga naging malipayon kita hakawarayan. Praise God nga natutunan natin magdayaw kan Lord hakawarayan. It's because maaram kita nga Lord, our God, will never lack anything ha aton kinabuhi. If the Lord is your shepherd, you will have everything you need. If the Lord is your shepherd. Ngayon question ko akong self, for me, Lord, mayakan ko ba nga faithful ka kapag answered na ang prayer? Mayakan ko ba nga faithful ka kapag na-achieve ko na ini nga success? Mayakan ko ba, Lord, nga matitestify ko ba nga faithful ka, nga good ka, kapag iningatan nakuha ko na? Diri ba pwede iyakan nga, Lord, you are good, even hini nga good thing nga butang nga may dako yan na. Hindi ko ba pwede iyakan nga, Lord, you are faithful, even with the food you have prepared for us on our tables. Diri ba pwede iyakan nga, Lord, you are faithful for how you protected us every day. Faithful la bakit on hi, Lord, ha mga dagko nga butang. Diri ba good thing nga butang. Kaya bugto, asya ito na akong nakikitaan nga kadamuhan mga tao yan na nga grabe to worry sa life. Kasi di rin na nato na-appreciate ang mga small things. Ang mga simple circumstances nga ginaalaw ni Lord ha aton. You know what, bugto? Diri magkukulang hi Lord ha imo. What you have right now, God knows that's what you need. Kung ano man ang kulang ha imo, kung ano man ang waray pa nga ha imo, diri ito kakulangan. Trust God's sovereignty that in the right time, He will give it to you. In the right time, di mo kailangan i-force ang situation. Ang aton dapat focus, naglo-glorify ba naton hi Lord? Ha aton life. Asya naton i-focus naton. Amen ba? Now, continuing ha ato next verse na yakan nga he Apostle Paul. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Ano ba ang sign han discontented nga heart? You know what? There are 3 signs han heart nga diri contented. Adan worries, adan complain, adaan ingratitude. Ito nga tulo, magsarang ka ito nira. Diri na nagbubulag. Kapag adan worries, adan complain sa life, kapag nag-complain, diri na kita-thankful ang mga butang nga nawara aton. Kaya, worry has the power to lose our joy and peace aton na kinabuhi. Kaya diri ka, ora kapag nag-dwell kita place nga worry. Kasi nawaran aton joy and aton peace. Ang tao nga permi nag-worry, warayan iya kalipayan. Waray iya peace. Kasi ang meaning han word nga worry is to strangle. Ito nga bagat masamok. Damo alay mo nahuna, damo ni mo ginunahunaan. An imo mind nagtithink iya han problems. Tapos sabang ginunahuna mo, down to your heart, naabat mo na an wait, mabugat na hiya. Now, an imo mind, dayakan ka nga, dapat diri ako ni. Pero an imo heart naman, di mo makontrol an anxiety nga aada. So, kailangan makawala kita hiton. Kaya lang diri ya sugad ka dalibog to, unless ada ka kan Lord. Actually, nayakan po a commentary. The chief causes of our worries are our wrong thinking and attitudes toward people, circumstances, or things. May itong source na aton worries. Pagkahibaro mo nga, bagsak ka, ano na imo response?
Pagkahibaro mo nga kulangan ni mo'y barayad, ano ni mo response? Pagkahibaro mo nga, nadiriyai mo, ano ni mo response? Pagkahibaro mo nga, diri ka na karawatan ni mo trabaho, ano ni mo response? Di na nagtitikang an aton mga worries bugto. If we have this wrong thinking and attitude towards people, circumstances, and things. Ang damot aton kilala hini. Damot aton kilala. Kailangan naton dito i-settle nga issue. Kailangan naton iklaro guday mo kalugaringon. As Kristiyano, ano ba talagang source an imo joy? Ano ba talagang source an imo contentment? Igiyakan mo hi Lord. Pero hindi rin naton gisisik hi Lord. Iyakan mo nga hi Lord. Pero naton time na uubos. Ang mga butang nga dirian siya. Diba? Kailangan natin ito i-settle nga issue bugto. Look at Paul. He had the worst of circumstances, worst experience. He had the least of material positions. But despite all of those reasons, Paul have no worries. Kaya sobrang mo ma-appreciate the Apostle Paul. I know how to live on almost nothing or with everything. May diya secret. I have learned the secret of living in every situation. May secret the Apostle Paul. Apostle Paul, iba iya perception when it comes sa problems, when it comes sa rejection, when it comes sa persecution, when it comes sa struggle. Iba niya perception. May diya godly principles. When you have godly principles, it will affect how you respond to it. Pero kung waray kita godly principles, dili liwat taman aton respond. Kaya we are always encouraged nga, kilalon gud naton ni Lord, magbasa gud kita Bible, intindihon naton ang pulong nila. Kasi di na nagtitikang, di na nahi-shapean aton mga godly principles. Pag diri ito nangyayari bugto, kaya mali-mali aton mga responses. Diba? Maisgan ka la. Ano ni mo abaton? Kung wala ka godly principles, pag naisgan ka, it's either magkamay na ka self-pity or maurit ka ni mo boss. Pero pag may godly principles ka, you will just humble yourself or admit nga nagkamali ka talaga kita. Tama ba? Pero kung wala kita godly principles, madali kita maurit. Madali kita maapektuhan. Magdumot, magtanomin resentment. So, ganito kadali. Kaya it is very important bugto nga maaram kita ang real source ng aton contentment. Tapuson na ba ini? Or next na la. Harayo pa? Kato nga pala ngayon kuno kita. Ano, tapuson naton? Next week na lang. Okay, sige. Tapuson talay di nga pa ginyakan ni Koan. Kay dugtong la kasi niya. Paul was certain of his priorities. You know what? Kaya ano yung Apostle Paul waraya kabantada niya situation? Kasi maaram nga niya priorities, maaram nga ang life nga may di kalibutan temporary lahiya. Maaram nga ang comfort niya ginlolong diri din niya kalibutan. Ang iya priority is not the things of this world, but the things of God. Amo po inibugto and mostly nga mga Christians nga nag-struggle, nga nagwo-worry. Kapag ang aton priority nag-iiba na. Sometimes, bago pa lang kita nga dakan Lord, aton main priority, to know God more, to grow in the Lord. Pero after 5 years, 10 years, ito yung priority iba na. Di rin na good to grow in the Lord. Di rin na para magkami ada cell group. Di rin na para mag-serve kan Lord. Ano aton na mindset? Kailangan ko bago nga balay. Kailangan ko may savings. Kailangan ko maging successful ini. Kailangan ko na makabuli akong family. Kaya nayakan po yung Lydia Brownback. Most of our worries comes from a displaced priorities. Actually, ang priority nga word, according kan Pastor Peter Tanchi, usalat hiya dapat. Diri nga ito dapat priorities, dapat usala. Kung higad-higad la. Displaced priorities. And that's why Jesus warned us on His Sermon on the Mount series at chapter 6. Ngaya ka ni Jesus.
That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Can all your worries add a single moment to your life? Kaya instead nga mag-worry kita, why not himuon nato ng mga butang nga dakan, Lord? Importante ora nga maaram kita at atong priorities bugto. Ayon niya ka ni Lord, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Maaram ka ba? Kaya ano diri na nga kada ito nga tan ngayon mag-pray? Kasi naya ka ni Lord, pag-unahon mo ni Lord. Pag an imo main concern ni Lord, ang concern ni Lord ang tanan nimo nga needs. Pero pag an imo concern isan mga butang diri kalibutan, ang desires mo diri kalibutan, waray promise dida. Bilingi daw niyon verse sa Bible nga may ada promise nga kapag unahon man butang diri kalibutan, it will be given to you. This is the only promise you will find the Bible bugto. Nga when you seek God first and His righteousness, all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Again, ayaw pag-worry about your future. Ayaw pag-worry about tomorrow. Concern ito ni Lord. Amen? Amen ba? Bugto, our number one rule, put God first. Put God first because what you pursue, it reveals your priorities. Ano na imo ginpo-pursue na imo life? What are those things bugto nga imo ginpo-pursue? It will reveal your priorities. So we will end here, ano? Let's all stand and let us pray.